Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zafira Imani Wisata, hari ini kita berada di Hotel Laras Asri Salatiga dalam acara Manasik Umroh PT Zafira Imani Wisata. Untuk keberangkatan umroh pada tanggal 2, 7, dan 20 Desember 2025 telah dihadiri sebanyak 80 calon jamaah umroh dari Salatiga dan sekitarnya. Masya Allah. Saat ini para jamaah sedang menerima penyampaian materi manasik bersama Ustadz Lutfi Hagib dengan materi fikih umroh. Hanya sangat hikmat para jamaah mendengarkan dengan penuh perhatian agar saat di tanah suci bisa menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan terarah. جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Everywhere I hear your name be mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you. Day and night you sacrifice, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time, I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام. يا حبيبي يا حبيبي صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا مؤمنين صلوا على
كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب هو خير نبي في أمته. الله 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 سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله فالشوق بنا يزداد إي والله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. هل نأتي إليك يا رسول الله فمحمدنا حقا رسول الله ونزور منى ونرمي الجمرات ونطوف البيت تتنزل الرحمات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله فالشوق بنا يزداد إي والله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artanti, berasal dari Ambarawa. Pada hari ini tanggal 18 Januari pukul 8 pagi, kami rombongan dari Zafira Imanitur Salatiga telah selesai melaksanakan tawaf wada yang artinya tawaf perpisahan. Kesan pesan saya untuk Zafira Imanitur Salatiga ini, selain umroh biro travel yang ramah lansia, juga menurut saya sebagai Gen Z ini cocok untuk saya sebagai Gen Z karena memang memberikan jadwal dan pelayanan yang sangat baik dan tentunya cocok di kalangan usia Gen Z. Dari pemilihan hotel yang dekat dengan masjid dan makanan yang sesuai dengan selera orang Indonesia serta pelayanan yang selalu diberikan adalah pelayanan yang terbaik untuk jamaah para umroh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryati binti Sutejo. Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah pelayanan dari Zafira sangat memuaskan, mutawifnya juga baik, ramah, sabar, teman-temannya juga baik, pelayannya pokoknya baik, spesial banget. Alhamdulillah, saya bersyukur. Semoga tahun depan bisa bersama lagi, bisa berangkat lagi bersama Zafira. Zafira semoga kedepannya semakin baik, semakin sukses, semakin jaya. Semoga teman-teman semuanya yang mau ikut bisa daftar langsung ke Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jumadi, asal dari Suruh. Hari ini tanggal 17 Januari 2026 kami selesai melaksanakan umroh. Alhamdulillah bersama travel Zafira luar biasa. Kami dibimbing sama pembimbing yang profesional. Alhamdulillah hotelnya juga bagus dan di sini kami selalu diperhatikan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi diperhatikan. Alhamdulillah kami sangat puas bersama istri dan keluarga. Mudah-mudahan tahun depan bisa ikut Zafira lagi. Buat ibunya ada pesan-kesan buat Zafira gimana? Semoga Zafira semakin sukses, jamaahnya banyak. Semoga tahun depan kita bisa umroh lagi bersama keluarga dan anak cucu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kami jamaah dari Travel Zafira pada tanggal 18 Januari tahun 2026 telah melaksanakan tawaf wada. Dan alhamdulillah selama kegiatan kami ada di Madinah maupun di Makkah difasilitasi dengan luar biasa dengan pelayanan yang sangat prima, hotel, makan dan semua kegiatan kami dilayani dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Zafira selalu memberikan pelayanan terbaik kepada jemaahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya? Mama mau ikut ya? Putaran kedua tuh saya sudah hampir tidak mampu, yakin saya tidak mampu. Ini kaki saya yang dengkol ini sudah di dalamnya sudah terasa sakit luar biasa. Terus itu baru 2 putaran sa'i. Terus saya berdoa, ya Allah mampukan, sehatkan saya gitu. Mana mungkin saya kok digeledek atau saya di tengah jalan gitu kan. Saya merasa masih agak muda nih walaupun udah tua sih. Gitu. Saya berdoa, ya Allah mampukan, ya Allah sehatkan saya, mampukan saya untuk menyelesaikan ini. Tiba-tiba berapa langkah ke depan kaki saya itu nginjak bunderan kayak kerikil atau batu gitu. Sa'i? Iya, waktu sa'i. Setelah putaran kedua. Jadi ketika saya berdoa itu berapa langkah kaki saya tuh nginjak kayak ya ternyata permen itu kan besar. Dan suami saya dituntun sama suami kan, suami saya ngerti saya sangat payah kan. Dan ayo tak tuntun gitu, saya tidak bisa ngambil kayak sakira batu itu. Ternyata itu menekan di kaki naik ke atas dan itu saya jadi mampu. Gara-gara nginjak? Iya betul. Masya Allah. Saya tidak tahu itu apa, tapi saya rasakan loh, ini kok saya jadi bisa berjalan gitu. Saya udah mau lumpuh deh bener. Jadi itu menempel terus? Menempel terus sampai hampir terakhir itu. Terus waktu kita menunggu ada mbah-mbah yang belum sampai, kita kan menunggu saya melihat ini apa yang nempel di kaki saya gitu. Ternyata itu adalah permen yang utuh itu menekan ke titik kaki terus sampai ke atas itu sehingga saya mampu berjalan. Masya Allah. Dan ketika itu saya ambil
satu putaran lagi ketika saya ambil ya lemes, ternyata ya Allah memberi jawaban saat itu juga. Ternyata doa itu ya Allah bisa langsung dikabulkan. Ya Allah, luar biasa, saya mengalami sendiri. Jadi menambah kepercayaan saya. Terima kasih sekali Zafira Imani Wisata, ini perjalanan spiritual yang luar biasa, dan kami akan merekomendasikan teman-teman saudara untuk apabila menjalankan biro umroh akan ke biro ini gitu. Jadi kami puas sekali. Terima kasih, luar Bu. biasa. Barakallah, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim, saya dari Suruh. Saya ya ikut umroh dari Biro Travel Zafira Imani Wisata. Saya sangat puas dengan pelayanannya. Ya mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang mau ziarah umroh bisa menghubungi biro dari Zafira Imani Wisata. Pelayanannya sangat bagus, mantap. Halo, kenalin nama aku Via Luna Laila, aku biasanya dipanggil Via. Aku berasal dari kota Salatiga, dan ini aku mau kasih kesan dan pesan buat Zafira Imani Wisata. Untuk travel Zafira, terima kasih kepada Zafira Imani Wisata udah mengasih pelayanan yang ramah dan profesional. Perjalanan kami menjadi nyaman dan menyenangkan. Sukses selalu Zafira Imani Wisata. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus dari Ketanggi Suruh. Saat ini saya sedang melaksanakan ibadah umroh dengan PT Zafira Salatiga, Zafira Imani Wisata. Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus, memuaskan. Dari perjalanan dari awal sampai akhir kita diprioritaskan, kita pelayani dengan sangat baik, ramah, dan alhamdulillah kami berangkat cukup puas dengan pelayanan Zafira Imani Wisata. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.